Later, a second leader of opposition, Pu Lalduhoma, Ralte, also. Pu Speaker, Kalome, Rito de Nangin, hey, Vina, Ramtana Tilpoi Motak Mai, how Zamtaka can Hansoi Koma, can Bengvarthlak Kate Hansoyang Khan, Heti Taka, hralh Logna, Enge Mokala, Phil. Inpu ton na thei lanskam kan ti turang chi kun local lezel tura atom im theina tura tana he house kan debate hi tangkai takin mi pui te emo heta in kai noi thei sarkar thunei tu an niamo at official an niamo kal zela kan film kur phana ta na thale in ka ria chuti ro chuan iding lama thu ten in nial na potok anga ngai de tele engamo opposition ten châu chuak ang deuh min han soikha kan member zom ta kan minister professor ni te kan minister pu pc te khan in hial na athlak chok chuak min ngai dewa amara chu he thil zong bul lo in tran na lo chuana chu ni som ni pakhat thani sang ni som ni panga a he hau zom taka kan chief minister in athu soya khan kedi pon kan lo fiat reng lo Lengpui rama Air Force ram khalh tu chungchang thil poi le engemaw na satak sarkar masa local to Lapchhandama tak mai tu te na mola lok thak taka lok adong ol tur ang dewa an soi nuwa kept in abeyance ka da tirani antia khatiang ang khan lo omta se chuan velfai takin voinya kan resolution te poi lo lut lo tur khania tu te mo khan khala LoP Pu to anga asoya wang khan akala soilo ang zela an lo om sia wang hian voin in nial na hi akal tani adot le chuan kan senior member Dr. Thang liana resolution kan soi ho tura hian voina hian ka ngai tuana lian ta ko ba Mizoram scandal lian corruption lian ber ani kan tia a sarkar la hian kan game thak hi in chak mai hian ka khia soilo dan tur hi in zong la sa hian ka khia Pu Speaker iding lama mi te hian abik takin kan house leader phei hi chu voin hi alim lo riau hi ka khia tu kin jing tang khan ka ding lama thu kan deputy speaker bula hian kan leader so angui riau mai voin an nuam sam lo nge mani le te ka lo tia he thil han soi don tlan se sa de hi om them le ti te ka ngai tuwa tin mak tak main a diversion tu ni om tak sarang ram india sipai KLP of infantry battalion 10 sarang kolabari anlak tur statement han siam mau mai ta kha a thil poi em lian tham akal to nge to lo pom lo diversion tur zon na anga tin chu chang nilovin kan how sakan performance sim man en khanin he thil hi soi hi chu kan chak lo ni ti hi ka hmuwa chu mi lo thlir tu te point an thlir da ani ka ring ani tin dan do chiat na chungchanga te ak chungchanga te kan in hiala RFCTT LAR Act sang ni som pathum kan adopt kha ni som pakhat thum sang ni som ni panga ania ama khan kha dan kha india na pas khan india ram chung pum man tur ti nia amai ro chu ke ni chu 371G awanga in hung bing na sang kan ne wangin kan state kan man tu chu kan lo adopt ve kha ngai ania FCAA ang deuh tho kha thil kal kha nia heng thil india rama man na tur thila hian kan lo ti ve kha ania ahan in pu viau na turambo kan nam himna kha helai hianin helai china hian court order te thil tam tak han enin ti ve ngai ti anon sopakha ani mei hian ka hria ani ti hi ama sain kan soile du ani ador le chuan hey Pu Speaker pu mar wan isoidan ki pokha ring lo de ber khana watia vot rai tur kan tianga kabulami hena ki sanon son bulami ka lo beng rianga tia kan chang lu tu ke to pa he pu TBC tiang khanin orol to khan kan auve ka hlawa puziran den khan ofiak thave ven ni han ti tak mai chu khaya khuang te le khuang pui in cho bang mai lam lo chau mai khan ya chung ta chu nia Pu Speaker ka rilru ariak reng chu vo in chu tle min ka ngai tu na lo ka lo mani
kan house leader big hi engemaw chen chu hemi chungchanga hian han target duhna kan neia Lengpui scam chungchang heti taka zoram mi puite kan ngai a that lo na hi politician senior pahniin walau takin thu an soi hian mizo mi puite benga hian thu a soya pakhat chuan Mizoram Chief Minister to zonga korap berni ang tho thangin apua a in saklai mekte atham sakte thil tam takte han en hian ani mai o mange hanti turte lo omani pakhat le chuan kan senior minister lui pakhat chuan Chief Minister ni mek hi he Lengpui ram khala hian enge moza chanvo nei tur a 15 crore vel ni ang khan soya apoisa in ni manglovit arang kachakin ti antia ati ne ra khia thoi thu te soya ama cha hetiang thil lian tham ani a thil then kada chon legal action le thil dang speaker china khongain mi mallu tu ka hausa thil kan sei thin hi anal lo kho maya hei hi chu ti lo ram van thaen kan opposition leader inya imember te nan lo ti do na ni po khap dai tur zokin mi mal de maya chief minister emo tu emo hanin soi khum fo me hi chu simatha ti to lo wa tha hei hi chu minute khat akal de apoi ka ti khom mai Pu speaker tu na ding kan minister ne kan ngaihdan ang chiani achan po he house ani pon lama min an soi sia chumi chungchanga hian kan house leader hian athin rim thu mo thil dang mo in soi fena mo nei to si lova zoram mi pin emmo anti hian kan house ming chiani chu wang chuanin heng thil imawal anga in puna om hi afia na hi a om tu nei tia wangin MNA point solution te po kan han siam na chan po kha ania a chan chu TV presenter pakhatinan kom ang koma khati lai khan unati scheme atangin SBI vai bel che som panga alak thuan soya anti lai le in pu na kha in rual so wang hian mi hian thiran tin zona hian hero rel na athiang lim ziate a fel ziate kan fia du don chuan thil hi ti tur om zok ni ti hi ani lo chuan a lo thiang thim reng ani chuan fiaro se ti kan du a CBI kan soi hi kan ti chan a hi soyanga ya hei hi ani lo lama personal attack ang hi a hun kal to zong a hen kan nei ngai lo amma ero chu kan ram lu berle he thil han soi zom an ni te chumi pia lama chuan unati scheme te mina han en chianga a lo la da chia si lo lain tourism department lamten OSD to CM ho in nge ni asoi fia na ten han ti zung khan rin hel na ati len thina wangin heng ko nga hian film khurangai mange o TV kan ma chon don ani po in ti thua film khurna advice te po pu speaker na ma kal tan kan pe ni chu pu speaker kan soile du chu tu kina khan kan house leader khanin kolabari ram akwet chungchang kha asoya mani lok khan house asoi to akta khan arab thak le zol Lengpui scam arab thak le zol turang khan le asoi tu kina statement kha statement copy hi kan nei ve hiram chia lo nge ni ka helova kan mulova ta chuanin an soi kha chuan thileng kim hi akal to in pu china te ompal theya tia lo thei lo ti vek ngai ang khan an soya ma sei RTI a chan na kan nei hian ni som ni pakwa mar sang ni som ni panga khan DC nena Uday Vijay Sakne Lieutenant Colonel Administrative Commandant Station Commander yaron channa hianin amalam thut kan chia logo pu speaker di phalnain however the acquisition could not proceed ahead due to various reasons now the case has been revived again and direction have been received for obtaining requisite document for initiating acquisition of the said land ti amma top to ti tharle turte anuel ma po hian in ziaka hence you are requested not to initiate the acquisition proceedings
without receiving sanction of Government of India Ministry of Defence ti teni lo ti top si tur po an ti na ti po oma akal zui zela fellow a omania sarkar ma sa te pule sham kan tu mani chuan he document hi a om ani ti hi zoram mi pi khiata kan phodu photani adot le chuan Lengpui scam chungchang kan han soi khan pu speaker iding lam la ive lam te hian ngai tuana in ang deuh nei kan oma iding lam thu te si ga po hian mani ho tu te ring hlel tlat thian om ve thomania chu wang chuan in helama hi chuan kan fi him tok lo mi chu ti theina a oma a chan po ni som ni pakhat thani sang ni som ni panga assembly sessiona kan soya hei hi kati to mal don ani tia captain abayan sa ati khan kan lo ngai tha hatiang khan ni to wang mo kan tia RTI ati kan han zo in pakhate ma ti to na lo om lo ani a panhina chuan khamin hu lo khan bena ka soidon ne ka ta ka fiam thua advisor to CM pakhat ka timen dil chun lang chiang tu ko nge pakhat kha disia he file zong he vola pusuak ka CM o pu phei turin lo in tira chu na pu phei an du to ka den nu an la let phei le a ti chuan chu min huwa chon file chak takina kal chhota ani chu akala heng kalvela hian tu te mo kan in thim chhole mi chu o mi kan zinga hian fel tak ril thiang him tak kan omla hian chung te wang chu ne mi advisor to CM then khati su kan han ban de thuak ti te po kha pu speaker min ngai tua tir ni tin kan soi then khata khan SIA social impact assessment chungchanga khan kan in niara kan house leader khan tukin thleng khan MNF hun lai sang ni som ni le sang ni som pakua changa sang ni som ni pathum chung khan za som ni pe ka om to ati fowa hei RTI in kan zota ni som ni pariat February sang ni som ni paluka khan RTI chana kan dona hianin pu speaker irem tina in December sang ni som pariat changa December sang ni som ni pathum thleng hian social impact assessment inland acquisition hi voi som paluk state sarkarin ape MNF sarkar kan voi som paluk ape ti hi hei pu speaker bu thei turin zoram khovel bu thei turin ka pholang ani pu speaker ka ring der ri chuan ado mun om veke department sang atran lo ti king khong ka za som ni ni hei do ta ni lo ale en pon se ke ni po hei do ta ni lo ve ti kan ti venge adot le chuan pu speaker hei ka soinon le du ni som panga thanga sang ni som ni panga preliminary notification ZPM sarkarin achhuatang chi khan land acquisition process akal chi ama zonga DC level an lo ti zong kha chu engma tak dan mita atling lo ni achan chu kha ama an lo ti ang zong ha ram lunna lo te na te engkim anti zong hi preliminary notification ani nuwa hian ti thar that le engpo ti se sarkar khan an right ani amma mi kha department lo in bo sailok na mai kha ania mai ro chu khang zong file zong kan lang nu kan han ring chhongat te tu te ma chun ba lok don em lo ti tu te khan file han kol to tak nuwa an thok chak lu tuk te hian zoram mi puirin lel atikaya ni som ni pasari thaluk sang ni som ni panga sarkar kuta khatia preliminary notification pek nuwa sum vaibel che za som riat pasari vel zet kha alo luta ZPM sarkar kuta poisa kha notification chuan hu alo luta ni som ni pakhat thasaria chief minister in Lengpui ram khal phalna approve nuwa ni som ni pani thasari sang ni som ni panga final notification atu ka rang takira chuanga la atuk le ni som ni pali thasari sang ni som ni panga final award an chuak le ni som ni panga thasari sang ni som ni panga ram nei tu then khan na han peta pu speaker hela hian poi mo le mi pui zo na chu ram nei tu anga po lang lo vaibel cheza som pasari mi pakhat ne na sarkar akam changa direct han pe hi chu kan sarkar hian ennon chunga ni
heng te kal zel tura voinia yang constructive deu talakan du chu sarkar hi kal zel afim khur angai zia an nuwa soi akaya sarkar mai abal thena helai pon awma wangin heng zong zong hi chunglam atanga thumu awanga an tinge tilo ti te po hi kan rilru hen omani chung zong zong te han ngai tua chuan vo india kan thu soi te he lengpui ram chungchanga kan han soi hian mimal inti ming chiat tumna lamani lo athulo kal zong zong han en hian abi takin kan house leader hian sarkar masa pu ngara an lo ti fel sa fitto ania atia captain abayan sa ti le an ne na kuta a om to nu apo alak tir lo thei ve kan ni ti zong zong chu tiang ang lal na le thune na mi ping kan pek la ya man mo em akalte ka soilo du chu kolabari ram lak tu chungchanga po tu kina defense ron pelea alo te fel to alo thei lovin kan om to ati de urova ma se he RTI kan nei le ve to chung zong zong a chuan sarkar kuta in thua a om ti kan sia ram nei tu an nei ni chuan nei ro se ram him na tu nei chuan kal ro se a mai ro chu helai thila po enge dika diklo kan phelo pu speaker ato patana kan seidu chu heng thil zong zong raum pum debate achua na le ke mani ngei po kan in pu chiat na chan lo chua na hi chu voina hian tu ber hian nge ni som ni pakhat thani sang ni som ni panga khan I veilam ho nat takaron dema he bol hi zoram mi puya tu te mai moti bal tuma aron chana wangte a dot le house asoina renga thu dik kim tok lo nen mi pui a hil fiana te thil tam taka wang hian zoram mi pui hian thu dik an thiat du wangin CBI hian chuiro seti hi iding le iveiten voinia kan solution ang Indian Air Force IF in Lengpui raman le dan chungchanga dan bo chen sat tak le corruption aum nge ne lang hi Mizoram mi pui du dan le base ang nge in Central Bureau of Investigation CBI in an chui chua thedan Mizoram sarkar rang takin bo in mal haro se ti pas kan duwa chu ti rual chuan kan sarkar in CBI kan thelu to kan peto anti po hi a copy hi kan du ve a chan chu captain abayan sin kan da to anti lai po ala kal zela wang hian kan mi ta kan bu kan ku ta kan khoi ve ngei lo hi chuan zoram mi pui te le ve lam mi ta hian kan ti anti poi kan ring tak tak to lo ni ti pu speaker ka seidun ni lo me theng dona chu ta chuan airport a muk tur kan nia ma se min thiam ro kan se son lai ni kan tia chu a nia molen tia amar chu khita lok bawana lo thlen khan kan minister engemaw zat nen khan lo in tlara lo receive tur khan min ti tlat mai ni protocol hovin research chung kan an soi thina kan thiat ngam lo ni chu wang chuanin remedy chuanin kan soi masak mai kan deal che ni ole soi te che Pu speaker kan house a hianin private resolution hi opposition member te atana local pe hi chu thavio ma sengin kan nol tla pui china private resolution pass awang via wani pu Holland min ho lai khan ka private resolution hi min pass pui to kalom khop maya when a po hian private resolution ruling lamin tra kan ti em pass pui chak em kan nei ta when hi kan in lungrual per deal ani ome kan se son chung song song hian in hi chu kan lungrual mai ni lovin kan lo ti khal to sa dai kha ani nge amaro chu he ti lo lu thar le ta kai soi reng au kan ti ta ka chuan an thilom ja tle ma zong tu chu han soi ve ila helai ram pani lei tur chungchang alo chua hian chief secretary atang le revenue secretary atangin aiz all this hi atulang ang
lo bo zui tura authorize ania chu wang chuan kan han soina reng a le kha te po aizol dc kan ti khan Mizoram sarkar tinen po lam polila ain tluk renga dc khan ama thuin atiani lova sarkarin titura anti awanga thone nan pe kawanga ti mai ania adisi mal kha kan borbun wakang ti kan hlau dewa tichuan abul thum lu to khasoi lovila toinan alo intran na deu ber a hi chu July ni som panga sang ni le som pakwa a command air defense officer ina revenue secretary ne na le kha ron thon atang hian ani a number hi EAC oblique S6219/1/7/AD ani ta hian command air defense officer hian thil pali aron ngen ani pakhana chuan a survey map aram survey map minon thon ula atia panina non encumbrance certificate ram hian buaina eng ma anei lowani ti certificate atiboka pathumna chuan no objection certificate chuchoron ngen boka palina chuan aram mantur zat heng thil te hi ron ti fel turin angena ale kha hian a subject a heading a hian land acquisition oblique outright purchase atiani khalan acquisition ti antum kha outright purchase ti antum ti kha alang ngala chuti dilo seng land acquisition ti hi tok maya oblique outright purchase hanti kher kha outright purchase a leitum na omani lo chon atul nei om thot lo chuwangin atir tang hian defense ministry hian apulunga lei aram chopalei nei tuni na chopanei tumin ma anon lati achiang em ni tichuan anin kara hian indor na document engamo zat a oma soisen anilowanga apoi mo zual a relevant zual chau karon chukanga anin kar in le khathon ton na jong songa hian Mizoram sarkar atanga outright purchase nial na outright purchase anitur anilo kanramdan BFR nuaya emo 371 G emo ram hi chuan ei tu kan nia kan hralh tel theilowang tia nial na hi chunhan pakhat ma MNF sarkar huna khana omlo tluan chuak zak ani anni na tirte atangin outright purchase turin an rondora anulama lekhain thon ton na pokhan Mizoram sarkar atanga Indian Air Force nena lekha zukala pokhan a subject hian land acquisition oblique outright purchase ti hi Mizoram lam sarkar point an mang ve ta zelani so chuan engtikong main outright purchase an niallo an pompui ti tluk ani hei hi apoi kan ti em chuani chuminua chuan le khalom le poimo chu September ni somni paruk sang ni le som pakwa khan ani number F 14011/327/2019 DCA/17-18 ania hei hi senior officer in charge administration headquarter Eastern Command nena lekha Mizoram sarkarin azuk thon ani heta po hian a subject hian a heading outright purchase di hian zuk bang ve tho ani ei hi chu phat thei ani karing lo zia ka omania hei hindu chuan a copy ka kol renga heta hian enge anzuk hril Mizoram hian defense ministry hian enge anzuk soi pakhat na chuan joint survey kan nei to tian zuk hrila
panina chuan hei amepo kan ron thil tele antia pathumna chuan heram hian nei tu chiang kwang tak clear ownership ani ni tian juk hril boka anei tu chungchanga hian alo buai ani point ZPM hian ti pakhat ma enroll na pakhat ma kan nei lo MNF sarkar khan anei tu pa hi anei tu dik takani ti hi anlo juk hril fel dai to kumsang ni som pakwa khan tin aram ripo GPS coordinator chinfel thapani antibok tin nan encumbrance ani chu buai tu ma anei lo anjuk tibok tin no litigation antia thu buai la buai eng ma heram hian anei lo antibok so lan ni leinem pu speaker heram hi ram ruak thale ram beren lan ani anjuk tiani beren lan ani awangin environment clearance lak po angai lo anlo tidiam to environment clearance khoi tang kan lak thin forest atang ni thale rama chuan forest omlo thil tro po omlo chu wang chuan environment clearance lak po ngai lo ti hi sarkar khan ajuk hril ani tin heram chunga yan mi cheng tu ma lua tu anom lo wangin rehabilitation pek tur tu ba anom lo ti yan hril bok tin heram leitur chungchanga hian objection a om lo antibok chumai ni lo local community point objection an nei lo antibok afel thua mai ni tun nuwa visin NGO in an chuti khati kan ti thar le a chuti ni reng siang ate khati lai khan local community point objection an nei lo ti te hi an juk soi vek thei si le tuin nge dot soi le chumen nuwa chuan November ni som pasari sang ni som nia letter number F14011/327/2019 DCA/26-27 ayan thon thalea heta hian joint survey nei thu anjuk hril non lea heta poimo em chu state sarkarin no objection certificate po aron pek to cheu kha ti hian ziak ni no objection certificate to pek nge the PM pek hi ani lo an lo pe dai to ni chuminon le chuan August ni som ni pali sang ni som ni pakhata le khan juk thon le a number F14011/327/2019 DCA/29-35 heta anjuk hril hi chu ram nei tu tenen aman hi kan in befel vek to square feet a cheng za somriat panga turin in rem ani ti hi anjuk hril le to bokani soi fel ngai zong chu a fel vek ani mai amanan la dong lo ani mai midang hi input tur aom lo he thila hian ti chuan September ni sang ni som ni pakhata lekhan juk the thale a he hian number F14011/327/2019 DCA/38-46 ania heta hian engen juk soi sipir ram a hian aram chin ti chian ania boundary pillar som ni pakhat kan phun fel to Lengpui rama po hian boundary pillar za som nga pani kan phun fel diam to tian juk hril le ni
cho cháu chuan ni lo visit thu nei tu ten hen atang te NGO le civil society atang tein clearance lak vek ani to tiani VC atang te NGO atang te clearance lak le lak lo chungchanga hian i veilama mi te khan soitur an nei lo an mani hian kan la vek to hei an tian thelu ta lom mole a letter number nen ka soi vek kha ke ni min mo pun na tur hi om lo reng reng a lo fel lo ni chuan an ti fel lo ni mai ni tin hele kha hian aram man po square fita cheng za somriat panga ni tura in biak felani ti hi an hril le baka a red hi railways tele NHIDCL tena ram an lak na red ain atlom zok ani tinan juk soi moi nge ani October ni som ni panga sang ni som ni pakhata ruai to lok pak dak pakhat chuan chak takin lo tiro kha thil kha ti le kha aron thel lut boka aizol di sin hena a khang neu chu soi lo wila July ni som sang ni som ni pathum hey covid lai chovel khania kha wang khan a khai lek ve viau ni in alanga atira akal chak vut ai khan covid chovel khan adile ve ni hian alanga eta lekha an thelu le hian number F14011/327/2019 DCA /L&B /81 through 85 ania kan chiar nge tiang hei chu pu speaker rem ti nain the proposed land has been cleared for non-encumbrance/litigation by the respective village council authorities atiani sipir chaw soilo by the respective village council authorities sipir le Lengpui ti nani chu for having clear ownership details. Further, it is to inform that all clearances from NGOs, civil societies, have obtained to avoid any problem for Ministry of Defense in the future. Ain tiboka. Kaka insiak klapa ni. Chuchuania Elaya alekhahi kan shir chuak lenga ni som tlasari sang ni som ni pathum ami ain soi chian zia chu in the case of Lengpui land Mr. Roming Liana has been authorized by other landowners community as the authorized representative. Kan sarkar kalta khan Roming Liana hi ram nei tudang zong songin an ai o tura an ruat an authorized ani ti an lo zuk hrila lom male wherein entire tatia number soya acres of land is having clear ownership title as per the office records available and check white number atia number ada it is encumbrance free and not under any litigation. The landowners are willing to part their land for establishment of the first IAF unit in the state of Mizoram, Titen and Ziaktani. So bang chuanin achiang kuang ang rengkhop maya ta chuanin khatiang khopa chianga an lo ti to khachuan a puro minglian a thleng khan a rightful owner ani boina nei lo an ai on authorized ani ti zong song aman asoi ni lovin MNF sarkar khan asoi sak ani ei sarkar le khani so wangin
khát thì khop anh ấy khát chuan Defense Ministry tan chuan in har san này mà lâu tì lâu thấy anh ấy lova anh mà bác chú man in lan khani to mày à he ta li system in chu tin khatin ni tiang kan ram da na ti kha box si lova a fel fai thu aman point biak rem thu atlom thu engkim anti vector awang khan an ma bak chu man in lan chi khani to mai ni ti chuan anin lan man talo lava khati lai khan kan sarkar ma khan loi lan man ni seng an ngoi mak ang an soi sel mi lawang resolution hian an pulut mi lawang a chiang hi ten roaming lian le Henry chungchang te hi ke di soi chi pon lo an ma ni kar thil ni a ke ni soi tur po om lo chu sarkar in lo riat pui vek do a in mun kan hralh chuan then kha chuan an commissioner tichin ka hau an tia an hawai ataman va hralh chuan in a commission tu khan ei ve ni maya chu an mani in kar thil ani kan riat pui bok lova e kha chu kha khaloni ta sila khati song kha sarkar ma sa hun ani ti chuan keinin tlai khon nuwa sang ni som ni pali kum tluan khan kan hrelo reng he ti lom ni sang ni som ni panga ni kum tira arim hi kan friani GAD a kazot kan fellow antia revenue a kazot kan fellow antisia khoya nge bo om don le kan tia ta chuan advisor to CM Pu TBC lalven chunga hian DC hian a colony ka ringa tia lovanga evente katiani avanga evena document enga mochu aron peita ngoiro logo het tosu kantia kan soltirani chu he house ne a po hian mak kan ti thu ka soi ni kha tisuan kan han sira tuna ka soi ta ang zong kha kan thil mung chuni ta kainin ti thai nge mo kan nei to le he thil hi defense atana national defense atana strategic importance ania he aram man ba ka hian installation atan phaichuan ai tam hi defense ministry hian an la seng don ni omin country a chote khoparam ven himna na trulan ti le kan tun lai geopolitics din muna mizoram poimo zia te kan thirin lo soi buai tangot ni lang a soi buai na chan tur point kha kan nei box si lo fil lo kha om si lo fil vek ti vek khani box ya khatianga kan lo soi buai chuan central sarkar point min mu dan kha ram ven him na ngai poimo lo apo min ngai theni chu wang chuanin pele top mai ro kanin tia kan pele topa chutin khatin ti po kan nei lo ziak kan nei lo wa trong ka point eng ma kan cha lo pele top mai ti chuanin chumin no lo ka chuan me ni nga sang ni som ni panga khan India president hian poisa hi sanction tarup mai ni ti chuan me ni som panga chuan secretary land revenue ne na chuan ni lo zone ni som ni pasari chuan defense officer chuan eyes all this ne na Mizoram Rural Bank ka aron deposit fel tu aron thil tamai ni khan aron nang tamai ni ain kara khan engma khamin kara khan kan sarkar nuwa kan sarkar le defense ministry hian indor na le kha pakhat ma kan nei lovin ka ria nei tur pom tolo tiswan ti fel sa zuin DC chuan in awum zui zel ani maya tiswan poisa po chu anon da ta der chu ani maya kha thilom je chu ani tamaya tichuan hetiani chuan tin revenue department in outright purchase ringot chu diklowang tin list system in culture ni aman le mual po he preliminary notification chuanua chinfel chau tur ania preliminary notification po chualovin heti thleng hian a local puito ni sia dan anga kan thru rual le si lo chuan dik don lo ti in
prelim notification te public notice te an chua zui ta a dan noya a thei chin china dan noya om theina tur khan ma an la zui ve ta ani mai ten file na kan hen aron thlen dan hi khatiang an ti vek nu poisa po alu vek nu a chau khan kan hen ron thlengani khamin kara khan enge om file kamu ma chuan ka hrebik lo ti chuan secretary hian ni som pariat thlasariak hian revenue minister nena not si ta aron ziak chowa then lai hi kan chiar chuak anga helan acquisition case hi dan pa ngai anga lan acquisition process anga state sarkar in akalpui anga kalpui anilova ten poisa po hi DC account na thun felani to ateni kan consolidated account na yan alu lo reng chen khat mai DC account an yalu ni hetianga DCI zol in ramlang na turarwa manang kalpui vekto nuwa lan acquisition act anga kalpui angai le tax ya wangin ati chiani revenue secretary hian revenue department a preliminary notification chua turin min ron norle ta a chumyang chuan man mo takin mai ni som panga sang ni som ni panga a chua ta a hemin huwa hian final notification chua le te po alangai do na hemiang hian tuna proposal ron submit le ta ani dan anga abul thuma thil ti chia anilawa dan mga kalpui atrul wanga revenue department a local le ta ang deu anibera land value assessment ilo po preliminary notification chua nuati chau thintur ani lain hemi ma yan land value le rate hi eyes all this in alo chut fel vectoni tiani tichuan hetiang ang ithilom dan ania wangin achunga rotna nga athei ang anga dan anga kalpui mai hi atrul mail aniber maye tin minister nena secretary aron ziaka tichuan minister point a hei film khur takin engkim kanan zir chianga a tuna antiang hian lo approve mai chi ni toina lange aron ti sovele a chu ni som priat nia khan kein kalodonga no number 36 a tiang hian ka ziak ani he thil hi kan fiat vele eyes all this chu local kalpui zui to lo turin fiat tir ani a thilom zia zo fi ani nuin a document kan kova chung document te chu en ani nuwa sarkar ma salam huna thui tak kalpui alo ni to ti le sumpo sanction ani to ti fiat alo ni ta a mimal ram nei tu le tu in kar thil ani awangin a chunga rotnang hian tuna chuan aniang nga kalpui ni mai toro se katia ei ni somni pakhat thasari sang ni somni panga jingdar khalle mini somli pakhata kaziak ani i file tichuan CBI chungchang han soile taila CBI chungchang a hian pu na sang kan to ka thilom je chu kan sarkar atanga ni somni chungin ni somni pariat December sang ni somni pathuma general consent kan pe ani amaro chu India dan pui pathum te duan thar aloni ta ka khan mana general consent in pe kharin thei ani tolo he dan thar nuaya hian a tharin inon ti le anga yan tia kan ti le na tur po form anon thil tel thapa ti chuan dan in aphut awangin zon ni somni pasari sang ni somni le palia khan kan chua non le ta a ta chuan amaya danglam hret na aoma ka afoma khan ronti ani tlatawangin Section 6 of Delhi Special Police Establishment Act 1946 ahian state sarkar noya na thokte chuiturin state sarkar consent lak ngayang ti hi ain zia tlat awangin keini point Mizoram chunga central sarkar noya na thokle central control public undertaking zong chu kanrem ti na lalowa direct ka ansui kan phal sakani CBI ne na hian kan Mizoram sarkar noya na thokte ro chu andu tu akhatia anon chui ngot kharem kan tibik lova ten section number 6 ahian alo chuang boxia
Mizoram Sarkar na tok anlo in nam noi ni chuan a hran pa consent pek mai tur ani a blanket khan kan pe ve talowani chu aum dan ani ta po hianin ano ta po hian ka siak chianga Chief Secretary in aron ti chawa ta chuan hetiang hian not si ta close ani. This case is likely to involve officials under the Ministry of Defense, for which only CBI has an access. Therefore, the CBI may be immediately requested to conduct investigation on a fast-track basis. Mention may be made that government of Mizoram has already given general consent to CBI to investigate officials and PSUs under central government, whereas consent has to be taken from the government against officials serving under the state government. If and when the involvement of any official under government of Mizoram is established, consent to CBI for investigation shall be given at that time. Katisa thap ni. Mizoram Sarkar nuay na tok anlo involve ani chuan tumihuna chuan consent hi pek turti hi ta hian decision kasiam ngala kaziak ngal thap ani. Ti chuanin notification ni somni pathum February sang ni somni paruka hian CBI nena kan thlenta ani. Ten ram acquisition chungchanga hian asei de dua khatia lamkha Central Akle Mizoram Act tin soimaila. Ta sarkar khan lan acquisition act kha an lo siam ve engatingan lo siam ve ri ngot kha makkatia. Central Acquisition Act 2013 hian state sarkar reng hi Central Acquisition Act aya chia acquisition act an siam hi a oi lo reng a thiang lo hulhual Central Sarkar a chuan compensation pek turania aram value te thlai value te a rilru na thoina solage atan alet pek zel turani nuai za kha ka compensate ni chuan solage siama nuai za dang chu Central Sarkarin ram nei tu te hum halnani chumi ang tluk chia dan fran kan du chuan kan siam thei chumi ai tha kan siam thei bok chumi ai chia kan siam thiang lo hrim chu wangin keini Sarkarin a sang ni som paruka kan lo siam ve kha an lo reve lo nge ni tilom dia hi an ding chang chi khan lo reng a ko tin a paita ni kha chu wang chuan acquisition act chungchanga hian dan fran kan siam ve do ni chuan Central Act aya tha siam angaya a hek lu tuk don chu wangin an dan an kan lo pom ve mai kan ti turania elai hian ni pom ve mang u kan tia kan ron pulu ta lungrol takin kan pasani kha anua engat ni kan soi boile o kati tin SIA chungchang hi kan soi le anga emi social impact assessment hi siam turani siam lo theidan exemption awm boka section 40 a han urgency provision awmani chuta chuan kang engemo thil emergency chi frang le national security atang te khan ani chuan urgency a pomani section 9 a hian chumia wanga exempt theina dan chu a inziak le section thum na hian churam lak tura chu district chunga mi ani chuan kha mi district a district collector kha appropriate government na puan thei ani anga inti thlapani Central Sarkar ani lo parliament ani lo Lengpui ram si phir ram te aizol district amian ni chu wangin dan ni na soyang thlapin aizol DC kha appropriate government ani thei ti hi dan kha en tlang la in hial na tur awm lovin karing ti chuan sarkar masa ina sarkar masa khan alo peto voi somni pasari mun somni pasaria keinin an masop lo thei lo na wangin ram ruwa kan ye thale ram ani ten ti te chiam wang khan lo thei loin kan han pe ve voi khat min bei ta chiam maya
BSF 10 border outpost an siam nan mun som thum pakhata an lo pe to boka home ministry a IAF tan po hian puk puyan lo pe to boka tin chu ba ka chuan southern campus tan te tuizem hun na mai mai tan te po POL di po tan te pon lo pe a awa in ka bel khoma za som ni ani inoi lo chuan hei hi a document ani chu bangin he nga te hianin kan in le pu chiam mai zel hi chu a fu lo mang o ka ti a ti chuan in pu speaker kainina kan han ti ve kha chu outright purchase tur nilovin aram chopa lovin aram nei tu chu kan nireng tur ani a hoin horo se kan tia kan siam rem saka ti chuan preliminary notification chu ma hawa arele area zong boundary pillar ne na lo ti fel vekha ti lo turania ma sen lo ti lak lo to sia dan zoma kan lan thein turin preliminary notification te ka kan chua chop ve tamai mai ani kha kha chu ti chuan public notice te po chua chho ani a khatiang khan chin fel ngai piang kha kan chin fel sakta ani ber mai elai hian indem natur aomin ka khelova ti chuan CBI in an chui dona khami an account poisa lut ho kha kan threwa kami te khan tu te ne na ngan pek chua ti kha fin fi ania chuta chuan adong tu kai ni jing ai kan lo omani chuan kan bang ngamang tin mania kan in challenge to a ngamang kan ti theu khan ka ria kai ni jing ami in kai noi kan lo om chuan chu kan chan tur ani mai helaya egma chiang lovarin thua in pu ton vak hi athalo kai ni pon kan pong pu lo chu chu tiang chu ani a tu ken singa collaborate chungchang ka soi to a kha po khan lo ti fel vek to a kha khania kenin ti thai kan nei to lo da nangin kan an kalpui chole angai do na kan an kalpui chole nga pu speaker miron pu reng to su se kan ti tur da nangin kan kalpui do na ni mai tin collaborate a pechon thil fel lo tak po lom lo are te po na ti chiang lo wa ten khatiang outright purchase ti te po kha om lo ai chu fel taka kalpui thei mai tur nin alanga ama ro chu an lo kalpui dan ero chu aim ang tang khop mai til ti fel ngai zong kha no objection ti zong nen an ron ti ani chu wang chuanin kha ani maya ama ro chu to ber kan soi du chu he thil hi chak taka bo suin CBI ya then ni ro se ti kha a resolution thua hi ni tlat maya kan then to miao sia then to nuwa then ro se ti kha chu a kong kal lem lo mang o eng te chu han modify de le ka an sarkar ina etiang alo then ni lo mom kan ti han ti te khan ni sen chuanin a tha ni mai tur ne then non le ro se min ti ta ni chu tu dang ani kan then to sia then ro se ti kha chu a rem lo el ul khopin ka ria ole ka lo me